Yeah. From the BART train to a tour bus, still the same game except I'm pulling more sluts, more butts, more bucks, never giving more fucks. I pozdrav svima ljudi, ovdje je vaš bat, Sandro. I dobrodošli klip ljudi, danas radimo Q&A ili vam ga pitanja i odgovore. Zadnji put kad sam radio Q&A to je bilo prije mjesec dana, tako da mislim da je na red da snimimo jedan Q&A. A u ovom videu još ko će odgovarati na pitanja jeste Nugato i Rajke, a njih ćete vidjeti kasnije. Da li hoćeš da igraš GTA 5 i snimaj room tour? Znači sine moj, ja sad kad bi upalio da snimam GTA 5, znači kompjuter bi se zapalio, onda bi se komplet kuća zapala, razumiješ? Tako da sumnjam da ćemo snimati GTA 5, ali ako hoćete room tour da snimam to, onda napišite u komentare Sandro snimaj room tour, da ne bi razbio glavu. Tako napišite, ozbiljno. Onda Lea ostavila malo više pitanja, kaže ovako, koliko si 1 od 0 do 10? 25. Imaš li rođenu sestru? Imam, sad ću vam pokazati. Kiki, od samo da 3 sekunde o video. Evo je. Samo šići. Što me tučeš? Što me tučeš? Vidio sam pitanje. Koje pitanje? Imaš li rođenu sestru? Dobro je! Nadam se da vam se sviđa. Momci, javite se. Omiljena pjesma mi je od Akona Smack That sa Eminemom. Jel nećeš više dirat medu? Haha! Kako smiješno pitanje. Ajmo jedan knockout. Bam! Q&A je slika pojeo kravu živu jer ja nisam. Hahaha. Nemam prijatelje. Vidi se. Šalim se. Koji ti je najdraži crni youtuber? KSI mi je najdraži crni youtuber. Možeš li snimati duže klipove? I može, pozdrav. Pozdrav za Sema, brat. Čekaj, Sema video brat. Čekaj, zoveš se Sema, brat. Znači, ne daj Bože da te vidim na ulici, bit će headshot u noge, znači, razumiješ. I možeš snimati, kaže, možeš snimati duže klipove, ne mogu. Zato što sam klošar najveći. Ja da vi me sad dadnete video koji je snimen sat vremena, ja bi njega pretvorio u 30 sekundi bez problema. Zašto kažem, klošar sam najveći. Ko je jači? Sandro Bat vs Baka Prase. Pozdrav za kralja. A ko je jači? Pa. Ha. Bako, izazivam te na boks meč ako smiješ. Da ti pokažem koliko sam slab. Šprem se, ja sam jači. Znači ja bi to klošara, znači, evo ovako, znači, nokautirao. Kaže ovako, Q&A, Marko ima 14 godina, voz kasni 15 minuta, izračunaj masu sunca. Po marke. Pozdrav za Nešu. Pitanje, koliko imaš godina? Imam 17 godina. I s kojim youtuberom bi snimio video, a da nije Marko Kovs, svi sub na moj kanal. Niko da se nije subscribe-ovo na njegov kanal. Šalim se. S kojim youtuberom bi snimio video, a da nije Marko Kovs, pa verovatno Vanimi, Nugato, KSI, PewDiePie, Muđa i tako dalje. Koliko imaš godina? Pa sad sam rekao koliko ima godina, imam 17, nemojte više pitat za godine. I sad svi pitate vjerojatno, pa Sandro, gdje su Rajke i Nugato? Rekao da sa Rajketom i Nugatom snimaš Q&A. Pa evo sad će, nemoj me nervirat. Kad sam bio na live streamu kod Rajketa i Nugata, postavio sam im pitanje u onom live chatu i on si odgovorila ovako. Prvo pitanje sam postavio Rajketu, znači ovako, kako bi ocijenio svoj skill u Fortniteu od 1 do 10? Sandro, brat, 9. Haha, čuj 9, kakav klošar, jebote led. Ja te bi dao ni minus 10, znači, a kamol 9. Koliko si glupi, drki. Šalim se, naravno, ako bi ocjenjival moj skill, možda koliko, znači, ja dobro igram, ja bi za sebe dao jednu 5. Ne znam je li mi se učilo malo prije, ali on meni rekao Sandro, brat. Sandro, brat. Znači, sad ako mi je rekao Sandro, brat, znaš kako si izbit? I pitanje koje sam postavio na Gatu jeste, hoćeš doći nekad u skorije vrijeme u Banja Luku? Hoćeš doći nekad u skorije vrijeme u Banja Luku? Nemam pojma, prijatelj, nadam se da očajemo mi po još jedan vino retail. Ovaj veći klošar od Rajketa. Čuj, nemam pojma, prijatelj. Šalim se, naravno. Uglavnom ljudi, to je bilo to što tiče ovog Q&A. Ja se nadam da ste vi uživali. Ako jeste, obazno ostavite like i mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!